Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Je bila naša soseda kar nekaj let pogrešana, ne? Sej mogoče bi jo najdel prej, če bi bila malo bolj dihtih, ne? Sej zastopte, ni bila med najbolj bistrimi, no, naj razložim, ne? Ta naša soseda in njene dve prijateljice so bile po brodolomu nasukane na enem od boga pozabljenih otokov, ne? In najbližja obala je bila pa oddaljena 50 km in se je ta prva odločila, da bo plavala na obalo, ampak je po 10 kilometrih omagala, pa se je utopila, ne? Pa je pa probala še ta druga preplavati teh 50 km, ampak je ratalo samo 20 in se je tudi ona utopila. No, pol se je pa še naša soseda spodstopila in odločila, da gre probat, ne? In je uspelo preplavati 25 km od 50, ne? Samo je bila preveč zmatrana, da bi plavala naprej, pa je odplavala nazaj na otok. Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko so Trisa prikolice. Tale naša, ej. Skozi za mano hod, kakor je na parkolca. In kamor ne morem iti. Avtomobilske, gozdarske ali pa traktorske parkolce. Ni da ni. Trisa.si.